Isato nenu suchabo tukwa. Asugu chekomerera. Na inche John Kebati. Aseto kobarigania. Abarahi ao. Na kumanyi bilengeri byabo. Asuko reta makinderero. Imeyoro gonkugo busi. Na kenyengima. Kena hoteli. Ekero musani abrani. Kanyo kwani? Ekero mwanda kugata bageni buoye. Agotebi nganjo nimbugata bageni. Abokwendo bakuwani. Lakini tu uko igunga bantu bakwiriria ata mwe jirani yao ominyoke gutyo. Ububona tiritabindi. Homorobiryo weke umbu. Aseto kunengia na kumanyikiringa. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na kwaonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo n'erya ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut asenamba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Omwanchu murigeria we television ya Ndizi TV ni chinga gijinde na inde tomiranire magaraba ya bono ekero charagire Chinsa Isato echini Chinsa chorogongo rwa Afrika ya moja chinga kichi mangana maya sinchera ijobo ikerano bono ekene kiyegeteseni kiauna mbeyemo cyumunwa bwikegusi ya Ndizi TV obwansu bwo mugusi abasaki baito nigo bakire Chinsa cyonsi echorogongo rwa gusi elyo korabuna bakwariganirie amangana maya sinchera ijobo ikerano na uko yaletera chinga kichinga bunechi nyura bono lero nilituguri Jumatano chinga gitogotwara umurobiri obweke umbo uchagira Chinsa Isato echimagaroba yabono maiga yugukura amangana maya inyoranga abuankyo ekiama kia ODM guchigotwara kere amangana nominations nabwo byame binde binge byagendereye gutwara bono litukuria rero chinga kiechi maiga ya amangana maya nigo tumubwate omunyakirogo ubwekiama kia ODM ekorwase county ya Kisii omuske ekerosio ndiye kiyo ikire ase studio ichito gwikabono bono chigweka chinga kiechi ndokwanera mange igoro amangana lia letiro bututukanu anene mono igoro ya amangana nominations kusi direct tickets ejicho abere chigotebekana koenanwa imeyikiana ikiama kia ODM ayo na yanda mange aliyo tagete komobolia igoro yobo cholie oboke ububo chigo chaka ukulekana abuankyo nabwo bwakolekanire chinsemo chide chinyinge bune county ya Taita Taveta nabwo igo ensemo ya Mombasa na Kilifi wabere bo uskigumosio ono ayo na yanda mange na arontagete tumubolie ngo cyari gahiga isaransa tukwanera neye maseyemo ilianya rudotebya mirobiri babekire ego cyakira bono ugoika bakuru murobiri umugima umwancu murigereria ayo na yanda mange bono na arontagete nkwariganiye kigima eliyo tunyare ko yategera mangana majya liga gucyaka asegekegeke kerebusyo.
Wiya mono kegima bono asoko ire chinga kichao iliyoko yaligiria amangana maya yegetesini kiao na mbeyemo. Ulioko nkonya aswe ogokoretera amangana ya aso mono wabui manyirio nigakoro kwa Joshua Auta inche nigonkoro kwa John Kebati. Abalemi imeye kaunti ya Kisii nigo banyora morokererio ayo achakarituko lya rero iguru y'obutugi bw'echinswe. Gose amahigiria yo niga chakarituko lya rero nabo igo nigaragendere asigika ekiama tukabere nigakorekana ime ye University ya Kisii. Omoseki bwa mangana maya nabo igo oli kurigeria mangana y'oburemi kurwa segeteseni ke Mildred Mumanye nigakwariganirio roboti orwo asinchira y'obukirano. Chinswe ngati chindagera chigotwa obunyamasi asemebere ya monyabanto korende onye emirobeli oboikeranu terabekwa iliogokinia obotugi obwo nabo enseme yo ekoremara ekiombe nenerete oboremi bwe chinswe amona amache ase chinswe chikorwa nigo giatwara egeikaro imeye University ya Kisii iliogokwanera chinchera chia bene echo chiganeirie iliogokinia ebirengo byeligesa amone faida ye chinswe. Leo tulikuwa tumekuja hapa kuzungumzia mambo ya ukulima, mambo ya tunaita blue economy, kwa Kiswahili ni uchumi samawati. Na leo mazungumzo yetu kama wadau ilikuwa ni vile tunaweza kule utafiti tunaofanya unaweza fikia kule nyanjani kuweza kusaidia wale wanaweza kutumia ujuzi wetu. We are talking about farmers wale wako kule. Ekerenga kyo moroberio yo nigo kyarenge kworokia igore chindagera chindonge chobotugi iliokorwa obomanyi gochia ase abatugi bechinswe gusi na konyora echiro. Lakini serikali imeweka mikakati kama kujenga what we call infrastructure in Mombasa and other areas ili wale samaki wakitekwa pale baharini wanaweza kupata mahali yanaweza usiwa. So there is infrastructure development. Pia tumeona hakuna ujuzi wa kutosha wana Kenya wetu kwenda kule kile tunaita bahari kuu, deep seas, to be able to exploit. Na serikali kuu pia ikiongozwa na rais ili tupatie fedha katika kitita cha karibu bilioni 1 pia. Omokonyi gose acting vice chancellor wa University ya Kisii nigo airaneria ngambi ya mono ase okoreta amaigeria yokorwa ase ababwatani abo. The key element to any country succeed is to use what you have even before you chase what you don't have or what you don't have. To have different people, different actors in agriculture and related field to come and showcase their technologies, innovations, and also market what they produce. By so doing it, we are going to fulfill the mandate of Kisii University, and we are happy. Today we had a very good turnout, and we also hope that farmers are also going to come tomorrow in large numbers and also accept us. Ginko reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Wiya mono kegima musukito bwa mangana y'oburemi na boiga mangana maya Mildred Momanyi. Utikana na roboti orwo abaliki n'abaragia kurwa sorogongo oro rwa Kisii litukulia lero nigo banyora megelio igoro y'ukoralia na boigo kulika amangana yechikura gose chinga kichi tuligeretie obochori bwo mwaka uyo wechiri bwibere na 2022 ubura korekana kitariki kyana cy'umutinyo gatano na gatatu omwaka uyo iga bono omusaki ito Brighton Makori niga ikirana somo boganio yomo imeye county ye elionere konyora amegelia yino gukoroselia oroboti rukubwatia. Ekero ebyombe ao bigendete kwirigania gocha sobochori obonne bwo mwaka uyo iga nigo bono abaliki bamangana maya batarati kumaiga asebono banyarire bagosegetwa na gosemibuna ngakibago chigokoro botuki na kuripoti amangana yechukura yo mwaka uyo iga nigo bono abaliki abo banyarire bagosemibuna nire buya koralia amangana yechukura buna aganeirie kabisa. Ni kwamba wako na jukumu, waandishi wa habari wako na jukumu kuhakikisha kwamba wanaripoti election kwa njia ambayo itawacha Kenya pamoja. Peace ni muhimu sana. Cha pili, wako na jukumu kwa
Kenyans uweza kuripoti kwa njia ambayo inawapatia information ya kuallow wa make decisions. Tuache mambo ya two horses ama one candidate and others. Gukwana ekero baikirana egeikaro kyo kwegeriwa na kibago chigo koro botukyobo nigo bono banyari bagosembuna barabwo nigo bwateri bagali nene mbatakeri kwegerera nsemo ende yonsi kolende banyare bakwa bana siasa bonsi libaga lisaine. Kuna jukumu kubwa la kuweza kuendesha wale voters kujua ni nini hao watu wanasimamia. Na muhimu pia tuko na jukumu kwa vyombo vya habari sisi wenyewe kujikingi na kuandika kwa njia ambayo inafaa jamii zetu. Na vile tumesema professionalism is important. Waandishi wa habari lazima wajue mambo ya kutafuta habari ambazo ni makini, si habari gushi, mambo ya kuripoti kwa njia ambayo inawezesha Wakenya kuwe na amani na wapige kura kwa njia ambayo inawacha Kenya ikiwa nchi moja. Boigo bali baikirana asege karekyo niko banyarire bagwakira mbuyamano ekyombe kya Media Council of Kenya anene asokoleta amaigerio ayo ekatondete kwerigania gochia sobochori obonene ndetwabere tobe wa masomo na kuinyorirwa na kitogende kwerigania ase chikura chiko chiusiaina tokora coverage ende na kitoko baretera abananchi amangana y'abana siasa na imo abananchi yasi nonereria so ase siasa ontogendera ko batuko basomwe terasire ne TV na magazeti edinde munyako baramuko yarigania ase chikura chigochi uongo garambi yangu Media Council asa megiri banyara babato ebasi nduna bariki no wateja wananchi mangana kiasi atrete nani na kutoka ripoti ebasi abari nega kiyo to kuchone ika kiyo mochori abari kito wanelete toe chi politician chance fair opportunity to basi kuri ile na wate basi utabwa ile to kwa sababu ndo bariki kwa na maana yake ni tulika yake ebasi ndo lokale tombole ayani gago cha maiga yebyombe ekerugendete kuyari ngo chaso bochori obonne bu mwako yoiga ngoli boteria ikitasenia Ndizi TV iritariane Brighton Makori magega yogo itwa kwaje Thomas Ukari oyolingi kuliye kirugo kyobo MCA kurwase gwodia bomba borabu ime yabo machoge eborabu county ya Kisii okorobeka no gutindi nigo gwakorekana litukulia rero na kwimurunganiria mono kubwatekana no gwitwokuo umusekito Brian Sagini Sena niga kwaliganiria roboti orwo asenchera yobikirano ekura tena boigo korobekana kwa bantu asepare nene ya Kisii Kilgoris nigo kwenekiwa emambi ya rero kurinde taria somo goko gosobu ya bonde bwensi na nigo ayachire magego yogo ito kwa Thomas Ukari gose esandona uyore koriye kero kyobo MCA wodia bomba babara bugwetera ekyama kya ODM abwaso musagani asete boye Thomas na komosagana abwasa minyoge tigwe na gosirera asenya gitari ya Oasis. The reason as to why we are here today is to demand justice, and I want to ensure that each and every person who is here today, we are not going to move an inch until we get statements. Naona kuna mama pia wanajaa sababu wanautika sana. Kuna usuni sana mwili. Engineer Evans Kimori Jr. nigo ara abanyakinyoro nabo igabanto bayigolera sabarobekano kurwasenga ya esandona goika asomo cyomogonga abwase bahoro kyomo ichana so goito koyo mwabo asebona bayeborire serikali gwesokya na gutsuka asobwanga gakorekyo abwo asebagi kelyo goito kwa bakolige birogo awase chingenjo cyage siasa abantu baminto abantu baikiru monno baminto yato patient eserekali ngokorere investigation etoe the clear picture amangana ya tonyore justice Njabuna Kimori Junior, I will stand with you. I will stand with you. Waone kama tutapata ukweli. Ukweli itendeke. Hiyo ndio tujue kitu kinaua huyu vijana wetu. Kimori
nigo boigaro tota chinga kiechika chia siasa nigo boigma bore asa konkegima abwaso goikera bona atari korara nonya asenga yae na nigo asabire serikali kubabekera oborendi abarwaniriri bonsi chinga kiechika chia siasa. Goikera bono nigo mukagero yo matangira segeta seni kia banyanyimbo chinga kyobo tukibogendererete. Ingo reporter ya Ndizi TV, Eritrea Brian, Sagini, Isena. Biamono kegima umuzokito Brian Sagini Isena soroboti orwa. Utikana bono na yu kurwasi county ya Kisii nigo tokogenda wikasi county ya Nyamira. Ensemo yabamenye kurwasi ward ya Bosamaro yigo toka ime ye constituency ya West Mugirango ase county ya Nyamira nigo babere bakwe murunganiria asogotorosirwa wechiro ya Tinga na boigo asogotatuara chinguru chumolero asensemo ya Gesero. Umusokito kurwasi county ya Nyamira Job Mangi nere nigatwariganiryo roboti oruo asenchera yobwekerano. Ime county ya Nyamira abamenyi be constituency ya West Mugirango egotoka ewodi ya Bosamaro barua ebirero asogo chigo nyuma asamagenderero bakora uno munyakerogo bwechiro ya Tinga Jackson Omolo abonchereria benseme yombate bamba eto chira chinyinge chitaraikeranigwa iki project nate betiguchiare go chaka project entanga ni bante betinga ntwara gomete bagante bitigo mogo yoere kitura gitango so akire koigora kipareki kitara ikali tuko to gochigochoga ria ringe Monday tugatebinga iyo moko nyore turagita yatanga nirari paka bono Monday yitiraika okoboro gwechinyumba cha kebarana mache koireire abantu abange gochandekana koruara bono ntwege ntotoraganie toroserigwe torenteru na mache amacha natokonya gusibino ene chinyeni nonye ne amatunda nonye na amatoke gachira amatobu nagwenete gusibiwe wecho yemo tubwate gatinga ere chiroga eyemo echo ende netakeire ebere sabangina bakoneria amatunda choteyo mbasabe serikali ye county ebaigorere chipara na komenta amatuko ye chiro abe abere ekero ye chiro obakongo bokoba chiro rio chiko sinyukoita ekiagira nchiriko goberera ne biparo bire bike egento gioka tubwato muchandurega ne chiombe watu atebete chire gurukabere egorurwa abanyabiashara amatukabere lakini ntwana korora gento kekyo ensemo yende mbato ya serikali ye county ya Nyamira asokorusi eubi asechinga kichindonge enkoiranerie county ngambu ya mono asengencho bakorusi eubi terigotioka ngocha bari barusia kero yasangeririgwe ase kenyoro kya Gesero mbarera igoro yo gotatwara omolero bwestima ekyo kyeirera abamenyi benseme yukomenya somo sunte egeka egetambe bono nabo tomenyeta ase gesunte tomenyeta ase obororo akyamaene abagambi baminto kakitokonye asengecho twachandikire mono akibara asomega pira molero oro toro chichigwaya emete yoka kamazi kwali kwanja tokonye na kigando tobwati liko chipagwa korwase county ya Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Joba Maangi chingaki obochori bwaikire osibwaisire gwikange abarundi b'echipigipigi nigo baburiwe tibabaisa guserebania omurembe ayuni gakwanirwe na Father Yogi eyumagiga yowekirana ase jumuiya ensemo ya St. Raphael imenya koe nigo boigo ababuririe banyare kurinda chinsemo chabo bakorwa mangana yo nigo bono aigwokoboko no MC kurwa ensemo ya bogeka omenyikanite buna Charles Nyagoto oyiboigo tebre buna omurembe no yubwengincho chingaki chitorigeretie asobo chori obonene omwana siasa tingo takabana babandi batumeke kwanda gutumeka kurwanya abantu gukoraki uziko imuke bago bijiko itomo tugete abantu abana abantu na hitwe batumeka asaga nende go sabana boda boda isemo wake kura akoi mo basa gutumeka imuke umuntu ne passenger and that is finished eke ombe getene tamangana yokogora na konia chichuma chinkoro ose script meto niko gieso kirie na kugikirie gitambogero
ekeria kegenderete kobe kwararo ne serikali yogotancherana barobwo banyarekonia echichume chio chinkoro nyoranga muraibwense nigatuguteretaro konia wechichume chio chinkoro kubwatekana no bwibi bwabeire bogokorekana ase emirobiri menene ya serikali gichume chio chikwa koniwa omusakito kurwase county ya Nairobi Innocent Onyango nigatwaniganirio roboti orwo asenkera yobwekirano Kiombe gia Kenya Iron and Scrap Metal Association lero nigo kiagocereria gochia kogende para kurumekana onye ministry ya industry ekoragwa no musubati beti maina terigo chikobaigwa omunyakirogo obo Evans Nganga no musikeri Shadley Sumura nigo batebaya. We have fulfilled all the regulations ile serikali ambayo inataka. That is why we are saying now enough is enough. Yeah? Wale watu ambao wamelipa 200 tufunguliwe kazi, wao wengine watufuate nyuma. The government should show us the willingness ya kwamba wanataka kutusaidia, si kutuambia tuweke mikakati. They should not tell us to put regulations. When we get to the regulations, wanatuambia something else. They keep on moving goalposts. Yeah, what else do they want? We've already fulfilled everything that they wanted. Fanya mkutano 3 na tumekubaliana na regulations. The regulations we had all agreed 3 times. And imagine we were called again for the final meeting for regulation on a Sunday, April 2nd. Saturday, April 2nd. Sasa sisi tukapigia simu, kwa hili nyinyi watu wa serikali mtakuwa hapo April 2nd, nao watu wote wamekuja shauri ya mkutano wa April 2nd na haikufanyika. Regulations imefanyika. Beti Maina kuna wiki jana tulienda kuuliza, ameenda ngambo. Tukienda kuuliza ofisi ya Scrap Metal Council hawapatikani. Tukiuliza hao, ngojeni. I was with the president in pipeline. The president was shocked. Hana habari. Kiombe kio nigo kia musaba omuraibwense Uhuru Kenyatta kubaigorire biashara byabo. Hatukulaumu wewe. Hao watu wako wamelala, mwanzo ondoa hawa. Huyu mama anaitwa Beti Maina na Zakune. Regulations zishafanywa. Sio kama na ilibidi tukubali kitu ambao hatutaki kubali. But bora kazi ifunguliwe. We have agreed unwillingly. From now henceforth, things are going to be different. Yes, Matiangi, wherever, things are going to be different. We've engaged you, you're keeping on moving goalpost until now our tolerance imefika mwisho. Tumesema ya kwamba sasa kama ni kwenda kwa barabara ama ni kufanya nini, we are ready. Because we have our minister who is Beti Maina. Amekuwa arrogant to us. Badala yeye ni mama kusaidia sisi watu wa skrebu turudi kazi. Yeye anakaa ofisi, hakuna kitu anafanya. Uhuru Kenyatta! Uhuru Kenyatta! Uhuru Kenyatta! Uhuru Kenyatta! Biashara byoko ni chichuma nigo byasigetu ne serikali maega yechichuma chinyinge kotebekana koibwa korwa ase chinsemo ao. Goripoti ya Ndizi TV koru Nairobi eliotaliane ni Innocent Onyango. Biamono kigima Innocent Onyango kurase county ya Nairobi asoroboti orwo igoro yechichuma chinkoro gutigana bono noroboti orwo abanyanyimbo kurwase county ya Mombasa nigo bagendrete no butuki kubwatekana nege korwa ekyogo saganwa ekyo murwaniriria bwekirogo ekyo bochumbe kurwase nsemo ya Mvita oyo nigo akobolie kirogo ekyo gwetera sikiama ke UDA nigabaga gosaga n'ubutuko bwo kira rero asaruterwa chimpune 22 ekyo cyaso asomobiroye gwikabono 12 nigo cyaruziwa somobiroye na Isato nigo chitigalete asomobiroye roboti urwa senkera y'ubwikirano buri halafu akaamua kutoka akasema yuenda Chuda. Kabla hajafika kwake akavamiwa na gari 2 zikajaribu kumshambulia, ikabidi achilie gari ajifanye kambi amefariki, akagonga mti akalala. Ile gari zikamwachilia zikaenda zikajificha, hazikwenda mahali. Ali aliposhuka akachukua tuktuk akawa wajileta hospitali mwenyewe, zikajua kama Ali hajakufa, wakamfukuza Ali paka hapa hospitali. Ali alipochukuliwa na tuktuk kuingizwa ndani na kelele, ile gari ilirotate hapa na ikaregea mbio ikaenda zake, kumaanisha hichi kisasi bado chaendelea na Ali hana usalama. Ilikuwa imeathiri zaidi mkono wake wa kulia ambapo inasemekana ndio alijikinga nao. Kwa hivyo jana tulipokuja hapa akapatiwa ile matibabu ya emergency, alafu akapelekwa theater na katika kufanya CT scan na kufanya ile x-ray wakaona kwamba baadhi ya hizo risasi
zilikuwa hapo ndani, na wakasema watampeleka katika upasuaji ama surgery ambayo itachukua muda, na nimearifiwa sasa asubuhi na familia ni kwamba tayari wametoa risasi 17 na nyingine 3 ziko tumboni na bado wanaendelea na matibabu. Wamempeleka sasa katika ile ICU ili kuweza kuimarika zaidi. Abagwatani b'ekiama gia Jubilee kuruasi kaunti ya Kirinyaga nigo bemurunganirie kubwatikana n'emirobelio ekiama ekio kiabekire elio guchigoswa asobochorio boke guse nomination buna bumanyekanete nigo batebire buna tibali guchigwankirana onye tibali guchia kohegwa abarwaniririe birugo bali batagete korengana barabwo nigo batagete Peter Ndambiri aigwe ticket yekiama ekio gia Jubilee elia chikoboria obugabana bwe county yonye tali boigo nigo bagosereirie guche kugenda ebyama binde ebingao. Ile shinda tuko naye hapa Kirinyaga, it has come that kuna watu wanataka yani wanataka kutudesign, yani kudesign the one who will be given a ticket, but I declare and we declare Kirinyaga no Ndambiri no, no Ndambiri no. Kuna watu wengine wanakutana kwa mahoteli ati wanataka kundisaindi ni nani atakuwa gavana wa Kirinyaga. Na hao watu walijaribu ile election nyingine na tuliwaweza. Na kama hawataki kuimbisa Jubilee, tunawaambia ni lazima wapatie Peter Ndambiri Njagi tikiti ya Jubilee. Na wasipofanya hivyo, tutawaslap on the face. Na hii sababu tumejipanga from the polling station level. Every polling station watu 1000. Na tukiamua kesho ni kufunga mambarambara mtu yetu apewe nomination, ndivyo tutafanya. Yale maana tumesikia ni ya kwamba kuna mikutano inafanywa usiku, kuna upendeleo na kuna watu kununua na pesa. Na hiyo sio fairness. Kwa hivyo sisi tumeonelea ni vizuri tuweze kuambia na kuuliza kwa heshima our president ambaye ndiyo kiongozi mkuu katika chama hicho ya kwamba tupewe fair nomination. Umuwaziri w'oburendi bw'ime muzike Fred Matiang'i igaba mochiria banasiasa balia bakobakana abantu bande chibesa elio banyare guturubania nabo igokoreta ugutaigwana ase mesangerekano ao igatebire buna wizara y'oburendi bw'ime nigo yeroberetie kigima guchia sobosorie obonene obubu guchia gokorekana asumutinyo 5 na 3 habits that may get us into problems like this incessant madness. I don't know where it came from, of renting people, paying up people to go for meetings, hiring groups of people, and so on. And then it's now becoming almost like a business of sorts, as it were. You go into a meeting, you must look for people, give them money, transport people this way or that way, and so on, pay people up. And in most cases, these groups end up, colliding and having those. We can just have a plain, straightforward, honest, sincere conversation in the country while this campaign period is going on, and then we will choose our leaders. And then we'll carry on with development, because when all is said and done, elections come and go. The country is here, and the country will always be here. So the responsibility we have, all of us equally, to ensure that our country remains peaceful during this period of time. From our end, in the security sector, I can assure the country we are fine. I do not see any challenge. In fact, when you compare this, as I said in Parliament yesterday, when you put this on an historical plane, you actually look at where we've come from and where we are today. We are far much more prepared. Goetania chinka emiayemo echiabangi nabatakanwa imeye county ya Kisumu nigo banyorobo konyu bwendagira busubu gucengera mutinyi o Ramadan obwo arwegwa na oyemo manyikanite buna Sheikh Ismail Musa obokonyu obwo nigo bwarwegwa litukulia lero nikiumbe kimanyikanite buna dawa na nigo obuche gukonya abangina abochinga kechi baligiretie osebagenderete gucengera mutinyi yo o Ramadan. Na mwezi huu wa Ramadhan, Uislamu umetusisitiza sana, na hasa wale watu ambao wana uwezo waweze kujitolea kuwalisha wale watu ambao hawana uwezo, kwa sababu katika wakati wa mchana
watu wanafunga, hawali, hawanywi. Kwa hiyo angalau mwisho wa siku mtu akija akifungua saumu yake apate chochote ambacho ataweza kufungua nayo saumu yake. Kwa hiyo nawasihi wahisani katika mji wa Kisumu, katika nchi yetu ya Kenya, na pia vile vile katika mataifa mbalimbali, na wasihi waweze kuwasaidia wale watu ambao ni wanyonge. Sasa tukipata hii chakula tumepata itakuwa mzuri, tutatumia kwa jioni. Juu wengi hatuna kazi. Kwa vile tunashukuru sana Sheikh Musa, ametusaidia, ameona sisi na huu mwezi wa Ramadhani tusiende kuombaomba kwa maduka ya watu, ametuita, ametupatia chakula. Mbia muno mwanchu murigeria bwe television ya Ndizi TV kolengana nesa ya neni go chirejida Cameroon gebere na isano niseto echini chinsa chiro konkoru Afrika ya mocha na gwikiraga buno tugukorera ensementangani ya mangana maiya asenchira yobo kirunu ye Chinsa Isato wono bonongo so atole ensemo ya kabire yo murubiri gwike umbu asena gotebia bulitangani nigo tumubwate oyole omunyakirogo gwekiama kya ODM ase county ya Kisii oyo chukukwanira mangi iguru ya nominations echigo kolekana abwankyo onyore nigo nagote yakuru kwa kerosio ndeki oyo niga alenge omonogeri bwebunge hi county ya Kisii ase ntunde ntangani bono na tubwate sigaiga ase studio igo ntagete kugenda sumutumo ko musinini kurende nkwire na tole elinde tunyale gukwanira mangi iguru ya nominations echigo kolekana mambia CCA TV ya igurabo to SMS ya honyo kubwate libolio elito gochikomo bolia kerosio ndieki elinda nyala gotwerera na ankyo bali bagosoka guchia gwaka chikura etoke na mbamanyete kirege ntokeria bagochikokora na kubachora abantu balia banjite bono asurion konya gokoletera mangana maiya asenchera yo muno bwimanyiryo niga